Next, Yumi Santo. Kumani, atiran ko ikaw si Kongdo, pati yung Cielo. Dahil kumakuha ng pinambar na kailangan butang ke, ng litong crab gin pen. Kasi pati alang kamalungan ng kapilidon ng crab chef fancy, ng litong apan patsinile. Kardam. Oh, Gordon! No, bigar. Ani, Aria sorong nang tong nang pader John Sarmara dumor dunrok Risuwa dumar durok lang sabi lang sabi non rong kitong kasipati padulon gomblo kasipati po natira namin KTMC loko lang so KCS unit anjang lang so KCS unit Kempu KCS unit Tirap KCS unit Taling KCS unit Rong Kithe KCS unit Rong Pangpung KCS unit Rong Chedong KCS unit Apur Kimi KCS unit Sarpong KCS unit Lapet Mir Terai KCS unit Lapet Labat Surang Kitong Kasipati Bangkai Lama lama sami Agihan Ciputi Agihan Don Sindira Agihan Gangbura Timu Agihan Gangbura Indi Alang Lidung Si Labangso Rong Kitong Kasipati Itong Saitan Imbolo Lagi Kadu Kagit Nami Labangso Rong Kitong Kipemben Ardi Lagi Biluken Alir Lagi Bilu Hansi Chuling Rikomo Rong kitong kasipati, kolong walang ito, rong kitong kasipati, rong kitong kasipati, Arabian Arman, Kamangche, Ninteng, Bultang, Alaman, Tangkul, Academy, Pati, Wala Pilko, Ilong, Katsangkon, Paipu,
non substitute right 1950 sudah tak ada lagi di antara Lapen man kudu alhi atum ala bagai lapu aprangan kena gadi pasal culing deh man kudu alhi alhi sarpo atum ala bagai lapu aprangan kena gadi pasal culing deh KCS Central Committee penceng lo lapu aprangan kena gadi pasal culing deh man kudu alhi atau makas kami lapu apa kena gadi pasal culing deh belakang dulu